Vidite, sasvim jasno i glasno, ulice su prazne, došla je Elena, ljudi su oplašeni, pošto ima mogućnost da bude predsjednica. Vidite kako to jedno strašnu stvar napravi samo jedna simpatična ženska i odmah nema prometa. Svi bi gradonačelnici ovo poželjeli da nemaju problema sa prometom. Okupirali Beograd. Hoće da ga oslobodi. Evo Beogradska